Idol Lawrence, lapas na ito'y flag raising ceremony. Ngayon sa no, ito'y rattling ceremony. Yung dalawa ni Governor Matthew Marcos Bonotok and the Provincial Director Obar, iti panakitaton ito'y sagsabong, iti monumento ni Dr. Jose Rizal. Kalpasan na, ito'y gansalot, yung ipaay iti mismo, masigan iti provincial capital. Iti agdama ket lipas kauna ito'y seremonya iti Independence Day celebration baben iti flag ceremony ken iti gansalot at tumet iti local officials baben kini Governor Manotog Vice Governor Cecil Arneta Marcos ken iti local officials ken uto mga ibili iti probinsya ti Ilocos Norte kas iti badok ni Mayor-elect ni Apo Vice President Evelio Calahate, ni Mayor Iti Vintar, Vice Mayor Carlos Pariñas, ni Iti Mayor Iti Pinili, ken dumapay ni Iti Vice Mayor, Mayor Iti Piti Ilocos Norte at dapat Idol Lawrence. So iti agdama, lapas launay dato'y seremonya, iti rattling ceremony, kita dapat lang iti podium ni Governor Ramon Otok ito na siguro mangtid dato'y mensahe na kaya ito'y Independence Day celebration iti sa Tilawag iti sangwa ti Kapitulo ada iti tent gabota agtodo pasarin ini tatay at taglolembanen nalakit ano mamiran dito to siguro ket aglinong dagiti adata iti sangwa ng Kapitulo provincial at dapat dagiti kamkameng iti Philippine Army PNP ti Philippine Coast Guard, PFP, kinutupay ng national government agencies para palang kalatoy panakakaisa. Iti 127th celebration of the Philippine Independence Day, Idol Lawrence. So ito magdamakit narimang palang na ito'y marcha. Nagitin mo kami iti PNP, ito na dakong taway. Ito pwede kasta kita Oroteon, ito yung speech ni Governor Manotok ng matamapalang tata ito yung pass and review. Nagitigam kaming ito yung PNP. Okay? Ni Vice Governor Cecilia, iti umuna nga nang mangted ito yung speech na Idol Lawrence. Manalimanan iti panagnana, mapan iti entablado. Katagundaway, sakit tayo tanong namin, dato'y speech na ipinatagundaway. Okay. Okay, kasi Idol Lawrence, iti mensahe na. And today, I would like to introduce our President of Idol Dennis, yes, asidag mo ma'am, please. Thank you. So itagdama kita paglawan na palang Idol Lawrence dagitay local officials kanitay officials iti PNP Philippine Marines kasama din iti Philippine Army at Agondaway. So malmalpasen na ito'y celebration ilang speech di Vice Gobernador ken ni outgoing Governor Matthew Marcos Bonotok iti may ora iti Tagundaway. So ito pa lang Idol Lawrence iti sitwasyon iti mismo tangwang ti Kapitulo nga medyo aglolemen ket anytime siguro nakasparingan tumuda ket tikat aktaray pugiit dagita datireng alabarbareng mahiring pasakpay datoy mading panyampuna iti Agundaway. Naman Idol Dennis. Idol Dennis. Yes, Lola. Ano? Okay. Salusudek man manokad gamit ti tent dita handa ba nga umanay dagitay agbuy-buya? along with the national government. Iskatak na duma, adu Idol Lawrence, itatingamin na tent na mainit, nag-atras da, manen. So, Kim nanulimin? itatimang rugin, may material, yung emplado, di ka, hana kamelan, ito tent Idol Lawrence, kapag kinado, iti emplado, iti sangwanan ti provincial capital. Sa sino ka ba dagitay nakipagpaset iti daytoy nga selebrasyon nga datay very important person VIPs tayo sa sino dagitay nakipagpaset Idol Dennis nga makikita mi daytoy nga Gundaway.
kuan BIP iti lang local officials ni governor, miyembro ti sangguniang panalawigan, ken iti local mayors ken vice mayors Idol Lawrence ti dati iti Agundaway. Okay, kaano ti manamnam mga panagsarita ni Apo Gobernador Matthew Marcos Manotok, Idol Dennis? Malpas siguro iti speech ni Apo Vice Governor. Sumoron dumating ni Governor Matt into no madamdama Idol Lawrence. Okay. Lang natin celebration Cabinet Day, at lang ceremony kay Gansalot. Tapos speech na kuan iti Gobernador ken iti local officials Idol Lawrence. Okay, Idol Dennis, anymore? Kapit pa lang managod iti Provincial Capital Idol Dennis Elipio tatak Aramen.